namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel nyimpi ya mahlweni dokodela very hayi ya mahlweni yi nyika na murhanga phanda yi relate mhaka leyi na video leyi already nga yi endla swi kahle mi va mi subscribe ka Master T because ti-updates to ya reference because swi nga ni dyela ngopfu nkarhi because beni ma yi nga na fika a kombisa press release laha a swi kombisa laha ku dokodela hi yona yi nga initiate mhaka leyiwa kusukela masunguleni even the initial meeting yo sungula na mhaka leswi nga va a step forward ku ze ku ya va na reunion however Dr. Joyce Rimando yi te hi papila mani ku ya yi la mi relax kahle na ngomta mi kha mi swi vona kwalawa yi fika yi kombisa ku wona mi dyondzisa something, okay? Music una mixing na mastering, and if you are experienced enough you will have your pre-mastering session, which I only teach engineers that I trust, okay? That's why na swilo swa n'wina now recently ku tola raw material va ku hembela va ku i final mixing and mastering, and I know ku you are suspecting something loko u yingisa ti mixing ta n'wina ta sweswi, okay? A ni ku tiva kahle yi vula murhanga phanda kwala piece liya ya you are engineer yi fambe na rough mixes, the actual ones were left in my hard drive. Ku ndlaka hi ndlakazi vana kasi ku ndlaka hi na hi project. Okay wa ni hlayisa sweswi because yi vula project leya swi 25 kumbe na yi nga yi kha yi vula ya mahingani liya hayi ya le section leyi ku yi twini dokodela it's fine hi then ya ka the second section. Yeah, even then of course yi continue dokodela la se yi hlamula timhaka ta interview yi ku twana la interview ya Munghana Lonene a ku ri peacemaking to us and our fans, i.e. recording for mixing. A ku record ku hi Dr. Joyce Rimando leswi a ku recordiwa angeza ku va nchumu na nchumu ku hi yona, okay? Limpopo Poison reunion is a different story from that interview, i.e. pre-mastering aku shota final mastering. The two are more than a year apart from each other. So because an interview liya yi nga vekona le ka Munghana Lonene a ku ri 2021, then sweswi swin'wana loko hi fika hi swona swi ke swi humelela hi 2023 leswi dokodela kwala ni nga komiseni ka swona kwalani and stuff like that. Even dokodela yi continue fika yi tsala yi kombisa timhaka ta ku do you still remember that you sent someone that I won't mention his name to call me ivi u landzela hi ku foyinela i kombela ku ri hi hlangana a Pitori dorobeni where we took photos after the meeting hi 2023 August. Ivu foyinela na the other member as well, okay? So hi yingisa dokodela la timhaka ta phone call la yi kombisa ku loko se hi nga yi tsala xinjhani loko se ku va na another meeting leyi nga va kona before reunion ya Limpopo Poison, Benny Mayengani ya nga foyini. So hi leswi yi kombisa ku swona dokodela la, okay? Yi ri ya nga foyina Benny Mayengani la. Ku hi time frame lowu khanota ti-video clips leswi swo hi nga yi kha yi vula that meeting yaleyo hi nga yi vona a yi domini very va vona vunkulukumba Howard Mashava i July, swo hi nga yo bayizanyana hi n'hweti wane hi ri July ku August. So yi ri ku hi meeting luwa Mayengani yena a nga ndla a call hi leswi dokodela yi kombisa ku swona kwala ma yi vona mhaka ya ko video clip leyi ndani yi vekerini kwala hinkwayo yi ri kona ka channel ku nga yo yalewa. So hi leswi yi kombisa ku swona kwala ni dokodela kwala ivi dokodela va continue kombisa timhaka ta ku loko hi ta hlangana you gave us reasons for the meeting ngoluwa hi nga wu vona and your reunion proposal, and na hlamala ku ri why u nga swi vuli. Swa video ya interview na ti-newspaper is a different story altogether. Amongst other reasons in your proposal, I still remember you stating one of the main reasons for reunion, which I doubt your fans will take it
for loko vo yi twa. But I don't want but don't worry, I won't mention it now. Or yi la ku vula swa tipolotiki maybe, I don't know. A mi fiki mi vurile dokodela hi kota ku swi twa na phela a ni hi le vumenemene hi lava ngo swona hi lava ku swi tiva. Hayi, okay, look swi tweni. That's why you are fake. Limpopo Poison Political Party was born, and I started to suspect it from your 2025 December attacks loko u ni rhukana ni nga ku endlanga nchumu. Mi relate dokodela hi 2025 December. Unless if mo bayiza amla 2024 because December 2025 a ni already a mi nga ri ku tirhisana swin'we like already a mi swona ku mi hume khale mos loko loko a humesa project Mayengani a mi nga ri kona unless if mi lo bayiza lembe la possibly. Okay, madodomedzi va kha va ku bela mavoko. Now I can see that it was a plan to come closer and deal with me internally, hence the results. Xikhomela at its best. Hayi tamkhulu ha swa namba loko se yi responda dokodela Joan na ku hemba i munhu a miri loko se yi responda swilo leswi namba so. Okay, yeah, even then you continue dokodela if kona if kombisa ta ku timhaka ta ku and don't forget to tell your fans ku ri munhu loyi u nga ku n'wi deleleni how related you are to him. Sorry vanhu nga hlangana no swo loko mixiwa Xitsonga na English nkarhi wun'we swa bayisa nyana. In case they don't know, in fact the last brother that you told my mother that you are to me after KK passed on, and even the morning before Money passed on, I remember you sending her cash to add on her medication that morning. Kasi amolelana. Kunhleka yini dokodela la statement lexa n'we lexi. Okay. No vula la ku lelana nyana la. I believe these people are turning in their graves for two different reasons as I speak. Okay. Or you can deny it publicly if you like. It won't matter anymore. Utlera mufi utle u hembela mufi. That's a bad dokodela. Sorry for laughing, Amara. That's a bad. Yeah, ani utlera mufi ra mhani wa ku Mayengani hi nga ya swi referensa le ka risimu leyi. Hi leyi section ya ko 22 minutes. Angala ke ana ku swi ndlango ku swi copyright. Vani vutisela. Kopo he bel Mayengani. Ke va swi kahle n'wana. Loko va tirha na boto wa hembe. Swi nga va kahle ma. Yeah. Kana mhlamunda. Na boto wa hembe. Okay. Unga pfuki siku na rin'we u tirhela boto wa hembe. Boto wa hembe u hleketa hi khwiri. Loko a twa n'wananga u ta ku mita hi leswi Mayengani a vule swona hi hlamala sa tlulana ra mufi. I remember hi update-ini ku se Mayengani ku endleka yini leswi a ngo tlula ra mufi na amala hi hambini dokodela u tlule ra mufi u tlhe u hembela mufi. Anda leswi yi vulaka swona yi kombisa timhaka to Mayengani a kha kombisa ku ya ta sala swo i vule marito ya kahle ku ta sala va hi brother a ni ya kombisa loko lova KK swo Mayengani ve kona la kombisa ku ya ta va hi brother va ta sala va tshamisana kahle and stuff like that. So unfortunately va hundza misaveni na vona so Mayengani a ka ha ri brother manjheni siku loko hoveloviweni. So i mhaka yo tika yo. Okay. Yeah, and then he continued and wrote, that's why na nyimpi ya kona ingaku vanhu va kona vo lo hungukiwa. U tsakisa hi loko valala va ku bela mavoko wena so I'm so disappointed in you. Va ku bela mavoko wena son i masoni
ni nga ta tlhela ni bayiza kwalo a mi ni pfuneni ku soni leyi right a vula ku sorry I don't know kumbe yi tirhise xilungu xo karhi xo dzika ku fana last time ni nga swi twisisi mina you can assist on that one so yeleyo mhaka kona from side ra Dr. Josh Rima so Mayengani i fika a nghena laniwa i fika a nghena ka ti-comments a faka kombisa timhaka ta ku buti mi nga vulavuli hi mhaka ni na KK ka this platform on a serious note a hi pfalini this chapter please okay so mi rhanga phanda yi kombisa ku a ku pfariwa ku ya hi yona la mi nga vulavuli hi swona la ka page la se ha mi nga kuma ku se mkhulu se it's a tough matter swi ta hi vavisa loko ze yi visa swilo leswi swo boha swi yi vavisa ngopfu because ri rifa hi xilo lexi nga simple vanhu lava ri close na vona swinene ma vona mhaka leyi so mutswari wa xisati obvious even the brother ku brother va tlhela va yimbela swin'we va tlhela va cina swin'we so mhaka khosi a yi va yi nga ha ri kahle like swi like yo na ku swa riletanyana loko mo yingisela interview leyi ya Mayengani leyi a kombise swin'wana swo rileta na swo ku kun'wana loko a vula swin'wana swo endlela na leswi ku humelela swo karhi so mina I understand Mayengani why is trying why is typing this la but for now hi leswo hayi ta hi update ha ri ku teni update ha ri ku teni a redzi kumbe yi ta yima mhaka ya kona a va vuyelelani kunene Benny Mayengani solution hi ku mi vuyelelana again ku hi mhaka leswi yi loko hi vaviseni ngopfu mkhulu la loko ze ri la ti-gig se swi fika laha a swa ha tshamisekanga swi ta hi vangela stress hi leswo loko ri amukeza mi subscribe na ku mi tika subscribe